Esafarisa lo muntu ekwazi ukudayisa isinkwa ejele ukuthi akwazi abheme. Namhlanje mangizwe ukuthi le ngane sikhumayo kanjena iyazi yakuhluka inhliziyo yami. Walunga Sengathi ngaphuma ejele sengakhohlwa nalokuthi ayilungisa ivoice but nathi. yebo. Walunga ufike ebhema yini? Angizwanga? Ukufika kwakhe wayesekhona. Yes, uqala ukukhuluma. Njengoba iqale lapha ejele. Uyiqalela mina uqala ukwangibona ungafika ngeeve singabhemi. Yayibona lo nto. Waqhubeka wasibhema adayisa isinkwa akwazi. Bengabukela ukudayisa isinkwa sakhe. Sithi befuna ukuthi thina akwazi ukubhema na akwazi utontoza. Ngoba ehlale sidakana visit akathi akanani yabo. Ngoba ngiza mkhana ngase ngizinkulu mina yabo. Yabo nabe ngabhemi ukwazi ukuthi ayemkayo umtshela ukuthi hayi yeke nto kudayisa izinto uma ngaba kubona ufile visit ugwayi angugwayi. Yabo. Lo I want to obejela nama omazi from start. Yebo. Ngisimena ke unobhuti okavela lana. Uthe mefika wafikela kuyena lo bhuti lo ube yi-ID labo. Beyayidile lo bhuti lona. Mefika ufikele kuyena. Manje uthi wengaveqaleka ugugu. Like ngibuye ngithiwa ukuthi hawo lo muntu lo kuthiwa phela uyasonyene esonto umuntu wesonto. Kanjani ngoba phela mawukuthi okay ubhemeni ugwayaka amazange ebhema ukuthi ufika bheme ejele. Ongenzeka ukuthi ubheme ngoba sesejela ngoba mhlawumbe ephoqelekile ukuthi abheme ngoba uyaphoqeleka ejele ukuthi ubheme. If ukuthi awubheme kufanele ngaso sonke isikhathi ukuhlenza ulethe ama-200 angithi. So ngicela ukulungisa. Ngicela ukulungisa ngihlale for 10 years ejele yabo. Experience ejele yabo. Lo obethi umfethu besayidile ethi uphoqelekile ukuthi abheme ukamamanga. Ugugu nje bangisho ufike emva kwami ubehlale age esuper maximum. Yabo lapha ama-section bekhona H1, H2, H3 bani yabo ubehlala H1 ugugu esayidini engihlala kuyona. Ugugu ehlala endlini ephasi endlini enkulu ngihlala endlini ephezulu mina 57 la kuso ukamamanga lo muntu. Ngiyangizwa mfowethu. Mina ukufuna futhi ngazi episode ukusabalisa esibika udaba yabona singamnaka bo. Kufana abolo omunye lo amaphanga lo obefaka isibuko lapha. Kwale kuya video isaqala ukuvela ivideo. Yeah lo mkhulu so. Lo mkhulu ube nengoma ekuthiwa ingoma ungabunga ngathi bethanda ingoma ekuthiwa amafika shona. Lo muntu lo omile lo Facebook lo chaza ucala walenza yena. Ngiyabaza abantu bonke ugumazi lapho engakabi impunga kanje ugugu. Yabo. Mas kahle welenda abamhlophe yabona ibethe kwafefa siyenze emane umuntu uzayicala lakhe avela khali nyembezi umbono ukuthi nama usamile nje samile ube uqinisile bangayamkhandela bamkhandela wona ukuguleka isho iyona amacala siyawaxoxa noma sikafaka amacala siyawaxoxa ukuthi hayi kwenza walenza kanje kwenzeka kanje omunye aphika wangakutshela futhi ukuthi ukwethe how many years ijampeni nangakho ukwenza how many years indlela bamgoba ngayo yo kodwa ngaphakathi kuxoxa konke ubuntu engaxoxa nasifama yo yes lela isho ugcino njengenkukhu uqinisile badlala ngani zakenza ngalutho ngempela ugugu awuthi mhlawumbe ngiyamkhulumela yabona mina ngangilenza icala okuyimedela imicala ugugu kwakuyi-rape yabo ahlala ama-section yakho kwakunama-section mhlawumbe ushaya o-life sentence mhlawumbe ushaya oweminyaka emikhulu yabo nami ngaphuma ejele ngenhlanhla yami kwangangiku-life sentence yabo wasizomnye umfowethu okuthiwa uMasabatha owakadlamini le mntu wangisiza lapho wangibhalela aphile ngathi ngaphuma-ke ejele ngendlela engaphuma ngayo ukuthi ngahlisela iminyaka-ke kwaphoka ukuthi ngingaqualify ukuthi okay bathatha lo-life sentence ngaphuma ejele nobani akekho umuntu angangazi kula majele eqopho from eqopho ukuya kokuthethi ko-Westville ko-Seafontein webizijele engalihambanga ela awasegoli ugugu nje kangimazi ngoba ngizazi sowuphumile manje
because i-background ngive ngathi ngaphuma ejele ngawu-2018 yabo sami ngahlala mhlawumbe phuma ngathatha usibara ngifake ematrakini kwabacaba ukuthi iy'thupha zami zingcolile ngisebenza enkampanini mani kumanje ngimsebenzini. Oh Nkosi yami yazi. Uyamusa kaNkulunkulu. Ngiyakuzwa futhi siyabonga kakhulu yazi. Yazi siyabonga ukuze kukhulu umuntu omaziyo ngoba sixakiwe thina ukuthi sothi ubabukwenza how many years ukwenzakalani nje sixakiwe nje. Lo ebekhulu into engeqalela. Awona sifama ukubhema yena ubhemile bese ngaphakathi ngendlela bese ebhema ngayo. Ubudayisa sona isinkwa adayisa isinkwa sesikhathi mhlamba thula afuna mhlamba ufuna ukuzokwashela impahla mbugwa into enjalo akwazi ukuthi yabo into enjalo. Nkosi yami. Nkosi yami. Uthi phela wena Bhutlunga loyana wavuma icala ngoba uthi phela loyana uGugu walivuma icala ngoba wayeqalekela ugwayi encenga ugwayi waze wavuma icala ngoba ekhalela ugwayi. Usho kanjalo loyana. Ukama ngiguga wonke umbuza icala lakhe. Ubona inyembezi esiphuma ngamehlo. Mama umkhulumela nje indaba yecala wathi ukuthi nokuthi. Amehlo ewana athi azinene ngakazi uhlungu. Bengcokuthi uyayazi. Simzulisela hayi amanesho futhi athi hayi lento akayazi uyoza angamanafa afela into engayazi umbona futhi uyabona abantu bakuba bamvisite abathina yabona bengcokuthi uyayazi simzulisela hayi amanesho futhi athi hayi lento akayazi uyoza angamanafa afela into engayazi umbona futhi uyabona abantu bakuba bamvisite abathina yabona ubonga ukuthi khona inkinga ekhona emndenini Exactly. yabo njengokuthi umuntu ngolapha yavele sikhamba esiye ngenkinga zethu but umndeni okulahla naphi umndeni fanele uthini okusekela yabo fana ingane yakho noma isona kanjani. So the guy nathi bekashera isele na Dlamini. So he's saying ukuthi yena ever since amade kuGugu ngalesikhathi sejele Gugu bekahlala khala ejele ukuthathe akazange alende loqala yena kalati yasukela but everyday nje bekahlala khala Gugu asho ukuthi yena licala kalati. So bona bathi bayabelieve ukuthi Gugu akayendanga lento akekho umuntu longa aphika because laphana kuyahlala phansi kukhulunywe asho lomnye ukuthi yena ungene ngani and yena bekasho nje ukuthi vele lento labathi uyendile akazange ayende. So bayasho ukuthi bona bayathemba vele ukuthi akakayendi.